hari umuhanga mu by'imitekerereze wigisha muri kaminuza ya Leeds Beckett mu Bwongereza witwa Steve Tyler. Mu mwaka wa 2020 yanditse inyandiko ivuga uburyo twese uko twakabaye turemye muri kamere yo kwikunda nubwo twamenyereye gukorera hamwe. Agaragaza ko mu buryo karemano buri wese akunda kwirebaho no guharanira inyungu ze, ibyo abandi bikaza nyuma. Niyo tubanye neza nuko haba hari inyungu tubitegerejemo. Agaragaza ko nta kintu na kimwe umuntu akora atagitegerejemo inyungu. Iyo utabaye uri mu bibazo ntakubwire ngo urakoze urababara cyane ukumva urahombye. Ajya kure akanavuga ko iyo umuntu abashije kuba mwiza ndetse no kugerageza kwita ku bandi abikora bimuvunnye kubera ko aba arimo gukora ibintu bitari karemano. Bigomba kuba ariyo mpamvu babyita kwitanga. Iyi nyandiko ya Steve Tyler ihuye cyane n'igitabo cya Richard Dawkins cyitwa The Selfish Gene, akaremangingo ko kwikunda. Ni igitabo gisobanura intandaro y'ihangana mu bantu ndetse no guhora bigereranya, kuva ku kugereranya ibyo batunze, aho bavuka kugera ku miterere y'imibiri yabo. Dawkins asobanura ibitekerezo bye abishingiye ku cyiswe evolutionary psychology. Evolutionary psychology igaragaza ko iyi myitwarire mubona dufite uyu munsi ikomoka ku bihumbi by'imyaka ishize, ubwo abakurambere bacu bari bakiba mu mashyamba batunzwe n'ubuhigi. Iki gihe cya kera ubwo abakurambere bacu bari batunzwe n'ubuhigi gifatwa nk'igihe cy'ihangana rikomeye hagati yabo. Agereranya ubu buzima n'imikino y'imirwano y'abitwaga abagladiateur b'abaromani ba kera, barwanishaga inkota ari babiri, umukino ukarangira ari uko umwe yishe undi, urokotse niwe wabagaho. Ubuzima abakurambere bacu babagamo nabwo bwari bushingiye kwihangana kubera ko muri icyo gihe babeshwagaho n'amazi, amashyamba n'inyama. Ababitangaga abandi nibo babagaho. Abataragiraga amayeri n'ububasha bwo kubyaka abandi, abo barapfaga. Bitekerezwa ko muri ibi bihe no muri iyi mibereho ariho hakomotse imibereho n'imigirire yashegesha isi y'uyu munsi, nk'ivangura amoko ndetse n'intambara. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuba imibereho y'abantu yiganjemo guhangana no kwikunda nibyo bihita byerekeza inyoko muntu mu kwicamo ibice bishingiye ku nkomoko, ibara ry'uruhu, amoko n'ibindi. Usibye inyuma ku mubiri aho abantu bagira amasura afite ingano n'imiterere itandukanye, bagatandukana mu gihagararo no mu ibara ry'uruhu, ibindi byose abantu barabihuje. Mu buryo twese tugira ibice bimwe kandi bikora kimwe. Twese tugira amaso abiri, waba umuzungu, umwirabura cyangwa se umuhondo. Twese tugira umutima umwe n'amaraso atukura agizwe n'ibinyabutabire bimwe, waba wo mu gihugu runaka cyangwa se waba uvuga kukomoka mu bwoko runaka. Reka tubivugeho. Itandukaniro ry'abantu ribashyira mu matsinda n'amoko anyuranye ni irihe? Ibibahuza bituma uyu munsi benshi bavuga ko nta moko akwiye kuba mu bantu byo ni ibihe? Tubahaye ikaze. Bavuga ko ikintu runaka ari karemano iyo icyo kintu cyaremanywe n'umuntu cyangwa se cyaremanywe n'ikinyabuzima runaka. Ibintu ufite biri karemano ni ibyakugiyemo inda wavutsemo igisamwa. Ni ibintu ababyeyi baha umwana wabo igihe bamusamye, akazabivukana nawe akazabiha uwo azabyara, gutyo gutyo. None ivangura ryabishingiye ku ibara ry'uruhu, ubwoko cyangwa se inkomoko ni karemano cyangwa se ni imyumvire yazanywe n'abantu ku bw'inyungu runaka. Hari impuguke n'abashakashatsi benshi ku miterere y'umubiri w'umuntu batanga inama y'uko abantu bakwibagirwa ibirebana n'amoko ndetse n'itandukaniro ry'ibara ry'uruhu byose kubera ko nta shingiro bifite. Iki ni igisubizo ku byo bita essentialist notion of race. Iyi ni imyumvire y'uko hari ikintu cy'umwihariko abantu b'ubwoko bumwe cyangwa se ibara rimwe ry'uruhu baba basangiye nk'imiterere yihariye y'umubiri, kuba bazi ubwenge cyangwa se bazi buke ndetse n'ibindi. Ikintu kizwi cyavuye mu bushakashatsi butandukanye bumaze ibinyacumi by'imyaka bukorwa nuko hari impinduka nyinshi ziba mu bantu byamaze igihe bitwa ko ari ubwoko bumwe,
izo mpinduka zikabazanira imiterere yamaze igihe kinini ivugwa ko ifitwe n'abo mu bundi bwoko. Aba bashakashatsi bagaragaza ko mu matsinda amwe y'abantu cyangwa se mu moko amwe y'abantu usanga abantu bafite byinshi bahuriyeho mu miterere, kubera ko mu mateka yabo ayo matsinda y'abantu yabayeho igihe kinini ativanga, bigatuma buri ruhande rugira imiterere yihariye urundi rudafite, ari nabyo bamwe baheraho bateza imbere ivangura. Bakavuga ko abantu bafite inkomoko runaka cyangwa se bafite ubwoko runaka bafite imibiri itandukanye cyane n'iy'abandi. Nk'urugero, igihe nta muzungu wari warigeze abyarana n'umwirabura ngo babyare umwana uvanze ufite imiterere y'ababyeyi bombi, byari byoroheye buri wese kuvuga ko abazungu n'abirabura ari abantu b'ubwoko budafite icyo buhuriyeho. Ubwo bivuze ko ubwo havukaga umuntu ukomoka ku muzungu n'umwirabura akaza afite ice by'umubiri bingana kandi bimeze nk'ibya buri umwe mu babyeyi be, byari bibaye ikimenyetso gishimangira ko abantu bose ari bamwe. Ushobora kuba wizera ko ufite ubwoko runaka kandi ko wowe nabo uvuga ko muhuje mufite umwihariko ubatandukanya n'abandi bantu bose basigaye, ariko si byo bihamya ushingiye ku bihe bimenyetso. Umuntu wa mbere washyize abantu mu matsinda hagendewe ku moko ni umuganga w'Umudage witwaga Johann Friedrich Blumenbach. Turi mu mwaka w'1776. Uyu yashyize abantu mu matsinda atanu atandukanye agendeye ku miterere y'imibiri yabo n'uburanga bwabo. Ayo matsinda atanu bari abakokazoide aribo twita abazungu, abamongoloide aribo twebwe twita abanyaziya, abamale aribo bantu bivugwa ko bafite ibara ry'umuhondo bakomoka muri Aziya y'Amajyepfo, hakaba abanya-Ethiopia aribo birabura, hanyuma hakaba n'abanyamerika. Abangaba yavuga ko ari abazungu bakomoka ku bandi bazungu bavuye mu bihugu bitandukanye by'Uburayi bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaya amatsinda atanu Johann Friedrich Blumenbach yaciyemo abantu, akavuga ko buri tsinda rigize ubwoko kwabwo. Yagennye aya matsinda agendeye kuko abagize buri tsinda bagaragara inyuma ndetse n'igice cy'isi abakurambere babo bakomokamo. Abanyamerika bafite inkomoko ku banyaburayi bari bamaze gushinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gitekerezo bagisamiye hejuru, bavuga ko ibyo ngibyo ari ukuri kuzuye. Perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Thomas Jefferson we yanagiye kure, maze mu gitabo yanditse mu 1785 yise Note on the State of Virginia ashimangira ko itandukaniro ry'abazungu n'abirabura ritari mu ruhu gusa ahubwo riri no mu bwenge. Aba banyamerika kwemera iyi myumvire byarabafashije cyane, kuko mu itangazo ry'ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igika cya kabiri cyaryo kiragira kiti abantu bose baremwe mu buryo bungana. Umuremyi wabo yabahaye uburenganzira bw'ibanze ntashidikanywaho buri mu burenganzira ku buzima, ubwigenge no gushakisha umunezero. Gukora ubucuruzi bw'abirabura nk'abacakara byari ingingo ivuguruzanya n'iri hame ryo mu itegeko nshinga ryabo, ariko ubushakashatsi bwa Johann Friedrich Blumenbach bwagabanije abantu mu matsinda, bwafashije aba banyamerika gukuraho ku kuvuguruzanya kw'iyi ngingo n'ibyo bakoze byo gutunga abacakara. Umva igitangaje, abanyaburayi n'abanyamerika basamiye hejuru ku gucibwamo ibice kw'abantu ngo aba ni abazungu, aba ni abanya-Ethiopia, aba ni abamongoloide. Babishyigikiye bavuga ko ari byo ndetse ko aba bantu batameze kimwe mu mibiri yabo. Nyamara uko ubukungu bwagiye butera imbere, iterambere rikaza, igisobanuro cy'ubwoko nko muri Amerika cyagiye gihinduka buhoro buhoro. Ubwoko bw'umuntu bwatangiye kujyanishwa n'amikoro, umurimo akora, niba ashobora kujya ku rugamba, niba ari umwimukira ndetse n'ibindi. Nk'urugero, mu 1929 iyo wabaga ufite inkomoko muri Mexique cyangwa se abakurambere bawe barakuriye muri Mexique, wafatwaga nk'umuzungu. Bigeze mu 1930 kubera ko bashakaga kugabanya ubwinshi bw'abimukira, ibi barabihinduye. B'abanya-Mexique bafatwaga nk'abazungu batangira kubita aba non-white, abatari abazungu. Hanyuma bigeze mu 1942 mu ntambara ya kabiri y'isi, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zikeneye abasirikari, aba bantu barongeye bahindura. Uko niko bagiye babara amaraso n'uturemangingo tw'abantu bakabishyira mu mibare, bakavuga ko uyu nguyu ari 75% umwirabura, akaba 25% umuzungu. Ubwo kubera ko 75% ariyo nini, ubwo yabaga baye umwirabura wuzuye nyamara afite uruhu rwera. Igitangaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
nuko leta z'iki gihugu zose zitahurizaga ku ijanisha ry'ubwirabura cyangwa se ubuzungu bwawe. Kuva mu 1911 kugera mu 1931 leta zo mu majyepfo zafatiraga ku ijanisha ryo hejuru ubwirabura. Bageze naho bahimba icyo bise one drop rule, itegeko ry'igitonyanga kimwe. Iki gitonyanga kivugwa ni icy'amaraso. Ni itegeko ryavugaga ko niba mu bakurambere bawe nubwo yaba ari uwo mu gisekuru cy'ijana, niba yari umwirabura ubwo nawe uri umwirabura nubwo uri umuzungu ku isura. Niba mu maraso yawe harimo igitonyanga cy'amaraso y'abirabura ubwo nawe uri umwirabura nubwo uruhu rwawe rwaba rwera ku buryo rutatandukanywa n'urw'abandi. Iri tegeko ryakurikizwaga muri leta zo mu majyepfo, muri leta zunze ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu by'Uburayi nko mu Bwongereza. Ibi bivuze ko iyo wabaga uri muri leta idakurikiza iri tegeko wabaga uhinduye ubwoko n'ibara ry'uruhu. Mu yandi magambo, washoboraga guhindura ubwoko n'ibara ry'uruhu uko wambutse umupaka. Ibirebana n'amoko bishyirwaho n'abantu babyuka mu gitondo bakavuga ko ari uko bimeze, cyangwa se bakabyuka mu gitondo babihinduye. Mu mwaka w'2000 leta zunze ubumwe za Amerika zafashe icyemezo ntakuka cy'uko abanyamerika bakwiye kuba abo mu bwoko bugiye butandukanye, maze mu ibarura bongeramo ubwoko bwinshi. Ku rupapuro rw'ibarura rwo mu mwaka w'2000 muri leta zunze ubumwe za Amerika hari handitseho niba umuntu ari umuzungu, umwirabura cyangwa umunyamerika ufite inkomoko muri Afurika, abitwa ba American Indian cyangwa se abafite inkomoko muri Alaska, abangaba ni abanyamerika bavukiye mu gice cy'uburengerazuba bwa Amerika. Hariho kandi abiswe Asian Indian, hakaba abashinwa, abanyafilipine, abandi banyaziya, abayapani, abanyakoreya, abanyavietnam, bakavukire bo muri Hawaii, abiswe abagwamania, abanyasamoa, abakomoka mu bindi birwa bya Pacifique n'abundi bwoko. Nibyo ku rupapuro rw'ibarura hari handitseho ngo ubundi bwoko. Ibi byose byiswa amoko y'abanyamerika. Kubona urupapuro rw'ibarura rwanditseho aya moko yose byatumye abanyamerika benshi bishima mu mutwe, babuza abo bahitamo bavuga ko bari bo. Umuntu wavukiye muri Amerika ufite uruhu rwera, wabyawe n'ababyeyi bameze nkawe, yisanze atazi wagomba guhitamo ko ari we mu gihe yumvise inkuru z'uko sekuru wa sekuruza yari umushinwa. Ibi byatumye benshi mu banyamerika muri iryo barura bahitamo handitse ngo ubundi bwoko. Mu kazo ka nyuma y'utundi twose bivuze ko benshi batari baza abo bari bo hakurikijwe uko hari handitswe ubu bwoko. Iyi ni indi ngingo ishimangira ko abantu ari bo bafata icyemezo cy'uko hariho ubwoko runaka, ndetse ko ababujyamo ari abameze gutya mu gihe abo bantu bo batanazi n'ibyo ari byo. Ibirebana n'amoko n'ibara ry'uruhu no kuvangura abantu bisa n'ibintu bisanzwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, kandi ntabwo byasibye guteza ibibazo muri iki gihugu cy'igihangange. Perezida wa 44 w'iki gihugu ni Barack Hussein Obama. Ise ni umwirabura wo muri Kenya, nyina akaba umunyamerikakazi wo muri Kansas, akagira inkomoko mu Bwongereza. Ukurikije uko babara imibare mu moko y'abantu, Obama ni 1/2 umwirabura, akaba 1/2 umuzungu. Ubwo yiyamamazaga mu 2008 kuri televiziyo muri Amerika, hanabaye amatora y'abaturage bagatora niba bemera ko Barack Obama ari umwirabura cyangwa se ko ari imvange y'umuzungu n'umwirabura. Iki gihe kuri televiziyo abanyamerika baratoye, kandi bose ntabwo bahurije ku bwoko bwa Obama. Mu bazungu 24% bemeje ko ari umwirabura. Aba ni abagendera ku mahame y'uko niba hari amaraso y'umwirabura akurimo ubwo uri umwirabura. 53% bemeje ko avanze, ko ari umuzungu n'umwirabura. 23% bo batoye ko Obama ari uwo mu bundi bwoko. Ubwo nabo ntabwo babusobanukiwe, hagendeye ku kuba umubyeyi w'umwe ari umwirabura wo muri Kenya, undi akaba umuzungu wo muri Amerika ukomoka mu Bwongereza. Abatuye isi benshi bizera cyane iby'ubwoko, bizera ko ubwoko bafite ari ubwo ngubwo kuva bavutse kugera bapfuye, kubera ko bizera ko biri mu maraso no mu turemangingo tw'imyororokere yabo. Gusa ibirebana n'ubwoko byaba ibara ry'uruhu cyangwa se ubundi bwoko abantu bahimbye birahinduka, kandi iyo bihindutse ntawe ubyibazaho ibibazo. Ibi birashimangira uburyo igitekerezo cy'amoko kidafatika. Abakora mu rwego rw'ubuvuzi cyangwa se abashakashatsi mu by'ubuzima bajya bakoresha ubwoko n'inkomoko y'umuntu ku mpamvu z'ubuvuzi, nko kumenya aho abakurambere bawe bakomoka kugira ngo bamenye niba indwara runaka ishobora kukwibasira bitewe n'uko wenda iyo ndwara yibasira abantu babaye mu bice runaka by'isi.
hari umuhanga mu by'imibanire y'abantu w'umunyamerikakazi witwa Dorothy Roberts asobanura ko imwe mu ndwara zishobora gutuma umurwayi abazwa inkomoko ye ari yitwa sickle cell anemia. Ni indwara yibasira amaraso y'umuntu cyane cyane igafata ibyitwa globule rouge, aricyo gice cy'amaraso gishinzwe gutwara oxygene kikwirakwiza mu bice bitandukanye by'umubiri. Globule rouge ziba zimeze nk'uruziga mu miterere yazo ku buryo bizorohera gutembera mu mitsi y'umubiri w'umuntu. Iyo umuntu afite iyi ndwara ya sickle cell anemia, izi globule rouge zihindura imiterere zikamera nk'izibumbye nk'ukwezi, bigatuma zitagenda zihuta nk'uko zisanzwe zikwiza oxygene mu mubiri. Umuntu rero ufite globule rouge zabaye gutya amera nkaho yabuze amaraso mu mubiri we kubera ko amaraso aba atarimo gutembera neza kubera izo globule rouge ziba zitagenda uko bikwiye. Iyi ndwara ntabwo igira umuti, abayirwaye bahabwa imiti ituma batababara gusa. Iyi ndwara ikunda kwibasira abantu baba cyangwa se babaye mu bice bibamo malaria nyinshi. Mu gupima iyi ndwara umuntu bashobora kumubaza inkomoko ye bitewe n'uko ari indwara y'akarande kugira ngo bumve niba uwo muntu yaba yarayikuye kuri umwe mu bakurambere be bashobora kuba barabaye ahantu hakunda kwibasirwa n'iyi ndwara. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi henshi ku isi, ubwoko wahawe inshuro nyinshi nibwo bugena ubwoko bw'ubuzima ubamo. Bushobora kugena ibyemezo bya politike bigufatirwa ndetse rimwe na rimwe nibwo bugena itandukaniro nk'ikinyuranyo hagati y'urupfu n'ubuzima ku babuhawe. Mu myaka y'1920 abashakashatsi mu by'imibanire bo muri kaminuza ya Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashatse gusobanukirwa andi matsinda abantu bibumbiramo atari iby'abazungu n'abirabura. Amoko ashingiye ku ibara ry'uruhu y'icyo gihe yari ingingo buri wese asa n'usobanukiwe neza hagendewe ku kuba itandukaniro ry'abagize aya matsinda yombi cyangwa se aya moko yombi rigaragarira buri wese inyuma. Iki gihe nibwo hatangiye kumvikana irindi jambo mu kiboneza mvugo kirebana n'amoko ari ryo ethnie. Dore igisobanuro bahaye iri jambo. Rikomoka ku kigereki ethnos, risobanura abantu basangiye umuco. Ni imyumvire y'uko itsinda ry'abantu runaka risangiye inkomoko hashingiwe ku muco. Bivugwa ku itsinda ry'abantu biyumvamo ko basangiye inkomoko kubera ko bahuje umuco, ururimi, idini cyangwa se ubunararibonye hagendewe ku mibereho banyuzemo. Iyi ishobora kuba inkomoko y'igihugu aho abantu bashobora kuba bakomoka mu gihugu kimwe cyangwa se bakaba bakomoka ku musozi umwe uri mu gihugu gituyemo abandi bantu, ariko abo bantu bakavuga ko ari abo mu bwoko bumwe kubera ko basangiye imibereho. Nk'urugero, abahindi babiri bose ni abahindi ariko umwe muri bo ashobora kuvuga ko ari umuhindi w'umupunjabi. Kimwe nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwirabura wahavukiye avuga ko ari umunyamerika ufite inkomoko muri Afurika, ariko akaba yavuga ko ari uwo mu bwoko bw'ababigora. Aba ni abantu bavuga ko bafite inkomoko muri Caroline y'Amajyepfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihugu bitandukanye by'isi abantu baba ari abo mu gihugu kimwe bafite indangamuntu zihuye, ariko bamwe muri bo bakagira ibindi byabo bihariye nk'imyambaro, ibyo barya, ururimi bavuga, imigenzo n'imihango bakora ndetse n'iyobokamana. Bakavuga ko bahuje ubwoko kubera ko bakomoka ku mukurambere umwe cyangwa se kubera ko bahuje amateka. Amatsinda y'aba bantu ashobora kuba hariho hose mu gihugu. Nk'urugero, mu mijyi minini yo ku isi henshi haba hari za quartier bise Chinatown. Ni amakartier abatuyemo abashinwa bonyine, aho batura bakahakorera byose bemera mu mico n'imigenzo yabo ku buryo uhageze watekereza ko wageze mu Bushinwa. Inshuro nyinshi abantu bo mu bwoko bumwe baba batuye ahantu hamwe. Ni naho hava amazina nka Ethnic Island. Aka ni agace kaba gatuwemo n'abantu basangiye inkomoko, byaba bari mu gihugu cy'amahanga cyangwa se mu gihugu cyabo. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Texas ituwemo n'umubare munini w'Abadage bagiye kuhatura bavuye iwabo mu Budage hagati mu kinyejana cya 19. Aba barahatuye bahabyarira abana, nabo bahabyarira abandi, abakurambere babo barapfa, ariko ababakomokaho bakomeza kuba Abadage ndetse banavuga Ikidage iyo bari hagati yabo cyangwa se iyo bari mu ngo zabo. Babita Texas German. Benshi muri aba baturage nta nubwo baragera mu Budage, ariko kubera ko abakurambere babo ariho bakomoka bakomeje kwiyumva nk'Abadage ndetse bose batuye hamwe. Hagati yabo bavuga Ikidage, banubahiriza imico n'imigenzo y'Ubudage, ariko n'Abanyamerika. Ibi bintu byose bigenderwaho abantu bishyira mu matsinda yabo amoko cyangwa se imiryango
nta hantu na hamwe hagaragara itandukaniro ry'imbere mu miterere y'umubiri w'umuntu hagati y'abo mu bwoko bumwe n'abo mu bundi. Ibigenderwaho byose ni iby'abantu bihimbiye nk'imico, imigenzo, amateka cyangwa se inkomoko. Tukivuga ku nkomoko, benshi mu barwanya ivangura no kwicamo ibice kw'abatuye isi bagaragaza ko bidakwiye ko abantu bakwishyira mu moko, kubera ko twese uko twakabaye turi miliyari 8 dukomoka ku muntu umwe. Babara ko ubwo Yezu yavukaga mu mwaka wa mbere isi yari ituwe n'abantu miliyoni 300. Uyu munsi aba nibo batuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zonyine. Uyu munsi hashize imyaka 2024 turi miliyari 8. Buri muryango wagiye ubyara abana, abo bana bagashakana n'ababaturanyi cyangwa se n'abahandi, nabo bakabyara abandi bana, nabo bakabyara abana, tukagenda tuzamuka gutyo. Aba bemeza ko iyi si imeze nk'igiti cy'inganzamarumbo. Umuntu wageze ku isi bwa mbere agereranywa n'uruti rw'icyo giti, hanyuma abo yabyaye bakaba amashami makuru ateye ku ruti. Ayo mashami makuru nayo yagiye abyara andi mashami, nayo yabyaye andi mashami, nayo abyara andi mashami, kugera havutse ikibabi cya nyuma aricyo twebwe. Ni nayo mpamvu mu by'amasano arbre généalogique hari umushakashatsi umwe witwa Spencer Wells. Ni umuhanga cyane mu by'imyororokere wigisha muri kaminuza ya Texas Austin. Yakoze ubushakashatsi busa n'ubwazengurutse isi areba inkomoko ya buri muntu kugeza ubwo yavumbuye uwatubyaye twese uko turi miliyari 8 ku isi, ndetse anamenya umwihariko yari afite ku buryo yabyaye abana buzuye isi. Cellule cyangwa se utunyangingo tugize imibiri yacu twese ni uruhurirane rw'utunyangingo tw'abakurambere bacu, haba hafi n'abakure. Nicyo gituma buri wese aba umwihariko ku giti cye, ariko akagirana isano n'abo mu muryango we. Gusa hari ikintu kimwe kitajya gihinduka muri uru ruhurirane n'uruhererekane rw'utunyangingo twabo dukomokaho, icyitwa chromosome Y. Chromosome ni igice cy'akanyangingo k'imyororokere kiba kibitsa amakuru yose yaba ukomokaho. Habaho chromosome yitwa X igirwa n'ab'igitsina gore, hakaba na chromosome Y igirwa n'ab'igitsina gabo. Abagabo bagira X na Y zose, umugore agira X yonyine. Mu guhuza ibitsina, umugore atanga X kubera ko ari afite, umugabo agatanga X cyangwa se akaba yatanga Y, atanga imwe muzo afite, kuko afite X na Y ashobora gutanga X cyangwa se agatanga Y. Iyo umugabo atanze X, iragenda ikihuza na ya X y'umugore, bikaba XX. Ubwo umwana uzavuka muri uko guhuza ibitsina akazaba umukobwa, kubera ko abakobwa bagira X gusa. Iyo umugabo atanze Y igasanga ya X y'umugore, ubwo umwana uzavukamo aho ngaho aba ari umuhungu, kubera ko abahungu bagira XY. Iyi Y y'abagabo rero ntabwo igihinduka. Iyo umubyeyi aho umwana we niyo nyine, nta kiba cyahindutseho. Niyo mpamvu abagabo aribo bashobora kugaragaza neza umukurambere wabo wa kera cyane. Iyi chromosome Y itangwa n'abagabo ihererekanywa hagati y'umwana na se nk'uko bahererekanya izina ry'umuryango. Ni ukuvuga ko niba uri umugabo, chromosome Y ufite imeze nk'iya papa wawe neza. Ni ukuvuga kandi ko chromosome Y iriho uyu munsi ihuza abantu b'igitsina gabo bose bari ku isi n'umukurambere w'umugabo twese dukomokaho. Iyi bashobora kuyikoresha mu gupima bashaka kumenya Adamu wari we. Iyi chromosome Y ishobora gufasha abashakashatsi kumenya inkomoko ya buri mugabo wese uri kuri iyi si. Uyu munsi bapima akanyangingo k'imyororokere kitwa ADN, acide désoxyribonucléique, kugira ngo bamenye niba umuntu runaka ari we mubyeyi w'undi muntu runaka. Kugira ngo abashakashatsi bamenye umugabo twese dukomokaho, babanje gushakisha bitwa des super ancêtres. Ni abakurambere basize utunyangingo twabo ku mubare munini w'abagabo ku isi. Ni ukuvuga ni abakurambere babyaye abana benshi kurusha abandi ku isi. Aba bagabo bameze nka ya mashami y'ibanze makuru afashe ku ruti, ya mashami ayandi yose ashamikiraho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru ya California mu mujyi witwa San Francisco, hari umubare munini w'abimukira bo muri Mongolia muri Aziya. Bose bavuga ko bakomotse ku wahoze ari umwami wa Mongolia witwaga Genghis Khan. Uze kubishakisha kuri internet, aba Mongole bose bavuga ko bakomoka kuri Genghis Khan. Genghis Khan yari umurwanyi akaba umwami wa Mongolia mu myaka 800 ishize.
Mongoli bwari ubwami bunini bwafataga hafi Aziya yose. Uyu mushakashatsi Spencer Wells yapimye utunyangingo tw'imyororokere tw'abimukira b'Abamongole bo muri San Francisco, asanga babiri muri bo koko bakomoka kuri Gengis Khan. Ni gute Spencer Wells yamenye koko aba bagabo bakomoka kuri Gengis Khan kandi atabazi, atanafite utunyangingo tw'imyororokere twa Gengis Khan? Uwo Gengis Khan yapfuye kera. Mu mpera z'umwaka w'1990, Spencer Wells n'itsinda rye ry'abashakashatsi bakoreye ubushakashatsi ku nkomoko y'Abamongol batuye ku butaka bwavukiyeho Gengis Khan muri Aziya yo hagati. Iki gihe abashakashatsi bashyize mu byuma cya gice cy'utunyangingo tw'imyororokere kigaragaza amakuru y'inkomoko cyangwa se chromosome Y z'abagabo bose bo muri ako gace, maze basanga Abamongol barenga 8% bose ari ababyara. Nibyo abaturage barenga miliyoni 16 batuye muri Aziya yo hagati bakomoka ku muntu umwe, ni ababyara. Ni gute amaraso make ari mu tunyangingo tw'imyororokere ashobora kugaragaza amakuru nk'aya ngaya ku bantu bangana uko? Igisubizo kiri mu byo bita mutation génétique. Igice cy'akanyangingo k'amakuru y'imyororokere kibika amakuru y'inkomoko umugabo agihereza umwana we nta kintu gihindutseho, nk'uko amuhereza izina ry'umuryango. Twigeze kubivugaho. Iyi igomba kuba ari nayo mpamvu umwana afata izina rya se bikaba izina ry'umuryango, bakarihererekanya ibisekuru n'ibisekuru. Rimwe na rimwe mu gutera inda, iyo umugabo ahaye umwana we w'umuhungu chromosome Y, nubwo ibitahindutse, ariko amakuru y'imyororokere aho uyu muhungu we hari igihe habamo impinduka nto cyane bita mutation. Izo mpinduka ziba ari umwihariko mu makuru aranga imyororokere y'uwo mugabo. Uwo mwihariko muri ayo makuru uwo mugabo awuha abahungu be bose, nabo bakazawuha abahungu babo bose, nabo bakazawuha ababo bose, kugera bageze aho tutazi abo dukomokaho. Niyo mpamvu umwana atabari se 100%. Nguko uko Spencer Wells yasanze mu tunyangingo tw'imyororokere y'abantu miliyoni 16 bo muri Aziya harimo umwihariko usa kuri bose. Chromosome Y zabo bose zari zifite mutation génétique zimwe. Impinduka kuri izo chromosome zari zimwe. Abanyaziya yo hagati bagera kuri miliyoni 16 bose biganjemo Abamongol bose n'ababyara. Bisobanuye ko bakomoka ku mukurambere umwe wo muri Aziya yo hagati. Kurambere ninde? Izi mutation cyangwa se umwihariko mu makuru y'imyororokere wiganje cyane mu Bamongol, kandi bigaragara ko watangiye kubaho mu myaka 1000 ishize. Hari abashakashatsi bavuga ko uyu mukurambere agomba kuba yari umuntu wari uzi ibintu by'ubutegetsi, akaba yarabyaye abahungu benshi bashoboye gukwirakwiza abamukomokaho. Ibimenyetso byose bihuriza kuri Gengis Khan. Ibi biri mu bishingirwaho n'abarwanyi by'amoko, bavuga ko igitekerezo cy'uko abantu bafite amoko bakaba batandukanye mu miterere ari ikinyoma. Uyu munsi biroroshye ko haba hari umuntu ukomoka hariho hose ku isi, wasanga hariho hose ku isi. Amakuru yo mu mubiri aranga inkomoko ya buri muntu uyu munsi wayasanga hariho hose ku isi. Biroroshye ko haba hari umuntu wo mu murenge wa Kanjongo muri Nyamasheke, uyu munsi wasanga muri Nashville muri Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo umenye uburyo ibimenyetso biranga aho umuntu akomoka binyanyagiye hose ku isi, biragusaba kureba umujyi munini uwo ari wo wose ku isi. Mu muhanda umwe wa New York, za chromosome Y cyangwa se amakuru y'inkomoko aturuka mu magana y'ibihugu ashobora guhurira ahantu hamwe mu kanya kamwe. Abantu benshi bari ku mamiliyoni y'ibirometero uvuye aho umukurambere wabo ashyinguye. Uramutse ubashije gupima inkomoko y'uwo mukurambere, ushobora kugenda ukagera ko twese dukomokaho. Indi ngingo ishimangira ko twese turi bamwe. Ngiyi impamvu abarwanyi by'amoko n'ivangura bagaragaza ko igikwiye kwitabwaho uyu munsi ari icyo duhuriyeho kurusha icyo dutandukaniyeho, cyane ko byinshi mu byo dutandukaniyeho ari ibyahimbwe n'abantu. Nshuti bakunze mwadukurikiye, ikiganiro uzi ko cya none naha tugisoreje. Tubashimiye ko mudasiba kutwumva.